درود بینندگان عزیز و ارجمند، این برنامه فوتبال تاجیک است و من سهروبشوی فرخشو هستم که با جمع همکارانم این برنامه را پیشکش شما میکنیم. تا آغاز چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته های لیگ اولی کمتر از یک ماه دیگر مانده است و سلسله صحبت های ما با مسئولین و سرمربیان دسته های لیگ اولی ادامه دارد و این شام در برنامه ما حسین زاده فروخی سردار دسته پنجشیر حضور دارند. خوش آمده. سلامت باشید. دسته چگونه آمادگی ها را با موسم شروع کرده است؟ متاسفانه بعضی پرابلم هایی که بودن افسوس که اونا دوام دارن. نوابسته به این ما امسال با مربی نو که شاگرد خود بختیار حکیمов در موافقه آمده از ماهای اولی ماه январ ما مشق و تمرین سر کردیم نوابسته از شرایط اون کمبودی که وجود دارن. به هر حال با قدر امکان کوشش کردیم که دسته رو به یک وضعیت معتدل بیاریم. چیزی که از ما همچون من همچون راهبر وابسته است برای مشق و تمرین یگان کمبودی نیست. خب دسته عین زمان در ناحیه جلال الدین بلخی آمادگی دیده ایستاده است. بله در بازیکن‌های پنجشیر بازیکن خودمون مشق و تمرین کرده ایستاده. خب همه ما و شما خوب میدونیم که دسته پنجشیر سال پار موسم گذشته تمام بازی‌های خود را در سفر برگزار کرد با علت آن که ورزشگاه خانگی میدان خانگی نداشت. حالی حاضر این ورزشگاه برای تمرین است یا که برای برگزاری بازی‌های خانگی دسته پنجشیر؟ چی تصمیم است؟ بله درست قید کردید. حتی خودی همو مخلصان که افسوس که ما سال گذشته از اونها بی‌نصیب موندیم، چون که خود میدونید که در بازی‌هایی که در دیگر ناحیه‌ها شهر رو برگزار می‌گردن نه هر کس امکانیتی اونجا رفتن دارد، چون که برای سود رفتن این یک مبلغ کلان رو طلب می‌کند. با این نگاه نکرده بودن مخلصان اشدی که با هم با سود هم می‌رفتن و استراحتشان هم می‌رفتن، اما با این نگاه کرده خودی مخلصان پیشنهاد کردن که ما راضی‌ایم که هم دسته پنجشیر در لیگ یکم برآمد کند و اما در حضور ما که ما بینیم از بازی دسته حلاوت بریم. یعنی از فوتبال بی‌نصیب نمونیم. بله برای ما ضرور نیست که دسته در لیگ اولی باشد. برای ما ضرور است که ما بازی دسته رو دیده کیفیت بینیم. اما برای شما ضرور است که اما برای من این باید در لیگ مهم است. حتی هم بازی اخیرانی که با دسته پرواز شده گذشت که باز هم دسته پنجشیر نشان داد که ما سزاواری در لیگ اولی برآمد کردن داریم. اصولا گفتن ممکن است که یکی از علت‌های بد برآمد کردنی دسته پنجشیر در موسم گذشته محض همین نقص بود، یعنی عدم بی‌میدانی. یعنی همه بازی‌ها انقریب که در سفر بودند و پنجشیر مقام 11 رو کسب کرد و در بازی‌های برخوردی تنها توانست که در لیگ اولی باقی ماند. این سخنانی نه سخن شما نه سخن من، این سخن متخصصان است که اونها این چیز میدونن. اگر دسته پنجشیر در میدان خود برآمد میکرد البته سزاوار جای بالاتر بود، چون که اون بازی‌هایی که مساوی انجام یافتن یا که 0-1 انجام یافتن اگر در میدان خود ما بازی میکردیم خدا میدونه که یک مخلص یک قوه بزرگ است، البته نتیجه خوبتر میشد و خود تکرار نمیشه. مختصرا میگفتن که دسته بد نیست، فقط نبودن میدان. این البته تصور کنید هر بازی ما رفته در دو ناحیه فرخور در ریگر پیش از همه از فرصت مناسب استفاده برده به هم راهبران هم دسته ها من مینداری خود را میرسونم که ما رو در این وضعیت وزنین دستگیری کردن، مخصوصا دسته وحش که ما بازی های اخیر رو در اونجا میگذروندیم، هرچند که با ما قریب‌تر هم بود، این خیلی با ما کمک رسوند. به هر صورت با این نگاه نکرده بودند بازی هایی که واقعا پنجشیر از خود سر و صدای دیگر روشن کرد، به ویژه همون بازی که در شهر ترسونزاده با ریگر داشتید. بله با ریگر، با دسته با کلوب مرکزی ورزش، با دسته روشن، بازی‌هایی که همون دسته‌هایی که در زینه اول بودن. ما بازی خوب نشون دادیم و چه از طرف شما چه از طرف دیگر متخصصان قید کرده میشه که پنجشیر رو خیلی نادیده نبینید و دسته خوب است و این بازی‌ها هم نشون دادن که حقیقتاً دسته خوب بود، اما متاسفانه بعضی هم حالت‌های ابجکتیوی سوبژکتیوی البته ضرر خود را رسوندن. خب ببینید که از لحاظ دیگر
ҳамаи бозиҳоро дар сафар баргузор кардан албатта аз лиҳози молӣ зарбаи сахт аст ба клуб. дуруст қайд кардед. Дар сурате ки худи вазъияти молиявии даста на он қадар хуб буд, болои ин бо ҳама ин сафар дар сафар бозӣ кардан, ҳамон ҳаққи варзишгоҳ додан, ин ҳама ба бюджети даста албатта зарари худро расонд. Хуб аз ҳамин гирӯдор чӣ гуна берун шудед пас? мутаассифона дига бонки намон ки мо ҳанӯз қарз нагирифтем. Боир Эгамбердиев тарки даста кард. Иллаташ чӣ буд? Иллат дар худи Боир Эгамбердиев набуд. Агар содда карда гӯем, мо гӯё ки муаллими академияро барои синфҳои 1, 2, 3 ибтидоӣ, синфҳои ибтидоӣ ки дарс метиҳад, ҳамохел шуд. Чунки гап сари сатҳ меравад. Сатҳ, бале, сатҳи Боир Эгамбердиев бисёр баланд аст. Бале. Аммо мутаассифона он талаботе ки он кас мехост, афсус ки на ҳар бозинигар инро дарк мекард ва он рӯҳан бисёр азоб мекашид. Бисёр азоб мекашид. Вақте ки як чизро мефаҳмонд, бо дафъаи дигар бо маҷбур мешид ки бо бозпас гашта онро бо такрор кунад. Аз ин лиҳоз бисёр рӯҳан азоб мекашид. Мо ҳам албатта мехостем он каса мехостем, ҳақиқат ҳам дошт ки каса бисёр дастгирӣ мекардем, чунки ман маҳорати он касро медонам ба чӣ. Бале, воқеан Боир Эгамбердиев мутахассиси варзида аст. Бале. Ҳамин чиз роли худро бозид. Ва гуфтам ки ман монда шудам. баро ки баъзе чиз ҳаст ки ин набояд ман ба футболисту фаҳмонам. Инро бояд худашон мактаби аввал бора гузашта бошад. Аги ба ҳама ин нигоҳ накарда, шари шумо дар боло қайд кардем, бисёр бозии хубам нишон додем. Натиҷаи хубам нишон додем. Хайд Боир Эгамбердиев ва худи Бахтиёр Ҳакимов шогирди он кас аст. Бале. Ва боварӣ дорем бисёр ҳам тактикаву стратегия ки бисёр Бахтиёр Ҳакимов мегузорад, ин давомдиҳандаи корҳои Боир Эгамбердиев. Не ки мо алоқа канда нашудааст, дар ҳар бозии тамрино албатта иштирок мекунанд, маслиҳати он касро мо албатта тарафдорӣ мекунем. ва боварӣ дорем ҷомаи ба маслиҳат бо кӯтоҳ намеяд. Яъне шумо бо маслиҳати ҳарду ҷониб ин корро кардед? Бале. Бахтиёр Ҳакимов ҳам тавсияи он кас буд, тавсияи шумо буд, яъне ки аммо то ҷое медонем Бахтиёр Ҳакимов кӯмак мекард ба ӯ ва хуб огаҳ аст чӣ гуна ки гуфтед аз услуби кори он кас ва фикр мекунем ки аз ҳама довталаби муносиб худи Бахтиёр буд дар ин ҷо. Бале, чунки хатмкунандаи ҳамин мактаби Паншер аст. Худ натиҷаи хуб аз давраи кӯдакӣ дар Паншер бозӣ мекард. Тамоми нозикиҳои ки дар даста ҳаст аз он огаҳ аст. Бисёр шогирдонро хуб мешиносад, дар дасти он тарбия ёфтагиам. Мо фикр кардем ба ҳамин хулосамо ки аз ҳама довталаби беҳтарин худи Бахтиёр Ҳакимов. Хуб, як масъалаи нозуки дигаре ҳаст ки аз соли 2026 аз мавсими оянд ҳамаи сармураббиёни дастаҳои лигаи олӣ бояд муҷаввизи ПРО дошта бошанд. Хуб, ба ин чӣ назар доред? Аввалан ба ин чӣ назар доред? дуюм ин ки дар пайи оне ҳастед ки мисол ба худи Бахтиёр Ҳакимов ҳамчун дастбаровари дастаи Паншер ҳамин гуна кӯмак расонида шавад ё ин ки чӣ назар доред умуман? Албатта ҳам талаботи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳам вобаста ба шарту шароити замона аст. Албатта бояд дар ин ҷода пешравӣ бояд бошад. Мо тарафдор. Аммо мутаассифона ин як чиз ки як муҳлати кӯтоҳ амина эълон кардан ки барои ба мо муайян шудагӣ набуд. Боир Эгамбердиев рафт, аммо оли бо мураббии нав нагирифта будем, ба ҳамин хотир мо аз ин камтар бенасиб мондем. Ба ҳар сурат фурсат ҳаст. Фурсат ҳаст, бале. Албатта агар имсол ҳам курсҳо агар шаванд, мо кӯшиш мекунем ки мураббии мо албатта дар ин курсҳо иштирок кунанд. Бошад, албатта мо ба Бахтиёр Ҳакимов барои комёбӣ мехоҳем. Хуб, киҳо омаданду киҳо рафтанд? Ин саволи маъмулӣ аст ки ман ба ҳама сармураббиёни дастаҳо ва масъулон медиҳам. Албатта бо он шароите ки Паншер дорад, албатта рафтанҳо шояд зиёд бошаду омаданҳояш кам ба ҳар сурат. Бале,
як чизро мехоҳам қайд кунам. Ами футболбоз ба се категория ҷудо мешавад. Аввалин он аст ки ба он фарқ надорад на маош, на шароит. Барои он зарур аст ки мураббӣ ки аст. Чунки ман аз он ягон чиз ёд мегирам ё не, ояндаи ман хуб аст, ман пешравӣ мекунам ё намекунам, ин аст дурандешӣ мекунад, ояндаи худро фикр мекунад дар бораи ки мураббӣ ки аст. Дуюм категория нафарое ки барои ӯ ҳаст дар якум лига маош зиёдтар аст, аммо барои обрӯ вай дар лигаи олӣ баромад мекунад. Ҳаст категория ки барои баръакс, барои рол бозӣ намекунад ки вай дар лигаи олӣ бозӣ мекунад, барои маош зарур аст. Тренерам муҳим нест. Тренерам мураббиам муҳим нест, маош вай дар лигаи олӣ будани дастаам муҳим нест, барои муҳим маош аст. Мутаассифона вақте мо роҳбарои дигар даста ҳамсуҳбат мешавем, чунин бозигарон афсӯс ки бисёртар шуда истоданд. Албатта мо онро мефаҳмем, вазъияти оилавии дигар албатта, аммо чӣ қадар ки мо фикр гуфта гузаштам, категория аст, категория ҳам шахс вобастагӣ дорад ки ба вай чӣ зарур аст. Албатта мо бисёр эрод мегирифтанд дар баъзе барномаҳо ки барои чӣ дастаи Панҷшер вобаста ба он вазъияти мушкили молиявӣ бозингарии хориҷӣ бисёр гирифтааст. Ин худ ҷавоб аст. Вақте ки бозингари маҳаллиро даъват мекунӣ ва як маоши талаб мекунад ки осмонӣ ба худи ҳамун маҳорати он туғри намеояд. Лекин мутаассифона мо бовар ҷанг карда наметавонем. Аммо ин бозингарои хориҷӣ ки меоянд, он ба ҳамун маош хоне ҳастанд, ба ҳамун хотир. Аммо сатҳи бозишон чӣ гуна аст? Сатҳи бозӣ албатта мегӯянд ки одам мегӯяд дар шир сӯхт дуға пуф карда мехӯрад. Ака мо соли аввал буд таҷрибаи нисбати бозингарои хориҷӣ камтар доштем. Ба ҳамун хотир баъзе хатогиҳо аз тарафи мо роҳ дода шуд ва имсол албатта мо дуға пуф карда мехӯред. Шира пуф карда мекунем, дуғам пуф карда мекунем. Бошад. Хуб, ҳоли ҳозир чанд нафар аз легионерҳо дар ҳайати даста машқ мекунанд? Касе дар санҷиш ҳам қарор дорад? Бале, албатта. Ака мо бо онҳо оли қарордод шартнома кардагӣ нестем. Аз ҳамун дуға пуф карда амал карда истодем. Ака мо оли муҳлат аст. Мебинем бозам даъват шуда бояд биёянд бозингаро. Баъдан мо қарори худро қабул мекунем. Ба ҳар сурат шумо нафаре ҳастед ки ба қавле дар дастаи Панҷшер ба ҳама суолҳо ҷавоб гуфта метавонед. Ба чӣ хотир? Ба он хотире ки манзури ман ҳоли ҳозир суоле ҳаст ки шояд ба сармураббӣ дода шавад. Аммо ба ҳар сурат кадом мавқеъҳоро мехостед ки пурқувват кунед? Бале, албатта мавқеъи асосӣ ин ҳамлагар, мавқеъи миёна, ҳимоятгари марказӣ. ҳамин се мавқеъ ҳузур кардан лозим. Лимити легионерҳо ҳам тағйир ёфтааст. Чӣ назар доред шумо? Вақте ки легионер мегирӣ, албатта вай ба хотире ки вай бояд аз бозигари маҳаллӣ фарқ кунад. Як сар бояд фарқ кунад. Вақте ки вай легионерро мегирӣ, вай дар курсии эҳтиётӣ мешинад, ман фикр мекунам хубтар мешуд ё 5 нафар иҷозат медоданд умуман легионер, ёки ҳам 7 нафара иҷозат медоданд барои бозӣ кардан. Чунки аз даъват мекунӣ легионер вай дар курсии эҳтиётӣ мешинад, ман фикр мекунам қадар хуб нест. Яъне ки манзури шумо ки бояд бозӣ кунанд. Бояд бозӣ мекардан, ёки аммо шумораи онҳоро ба ҳам 5 мекардан бо хубтар мешуд. Агар дар маҷмӯъ бигӯем барои харҷи як даста, барои будубоши як даста дар лигаи олӣ хеле маблағи калон лозим аст. Зиёда аз ин ки агар шумо дар майдони худ мабодо, ман боварӣ дорем ки албатта бозӣ мекунед дар майдони худ, агар мабодо бозӣ накунед, боз ҳам маблағҳои сарбориву изофӣ лозим мешаванд. Хуб, сарпарасто киҳо ҳастанд? аз кадом нуқтаҳо шумо маблағгузорӣ мешавед ки то масалан роҳаттар бозӣ кунед? Чунки болотар аз 3 миллиону 4 миллион ҳадди ақал лозим аст ки дар лигаи олӣ як даста ҳадди ақал андаке роҳаттар баромад кунад. Вобаста ба он проблеме ки шумо қайд кардед, худи ҳоли ҳозир
ба мо қариб таи 2 миллион 2 миллион 600 ҳазор норасоӣ аст. чунки ҳамон маблағи ки ҳозир ҷудо шудааст фақат таи 3-4 моҳ мерасад. баъдан боз проблема хат бо раиси ноҳия албатта мо ҳам суҳбат шудем, ваъда доданд ки мо дастгирӣ мекунем. баъдан бо худи раиси вилоят омада варзишгоҳи Паншерро худ дидан ва бисёр эродам гирифтанд ки агар ин масъаларо ба ман барвақттар мегуфтем, ман соли гузашта бо ин сару кор мегирифтам, шояд хеле беҳбудӣ мешид. Аммо ба ин нигоҳ накарда албатта маблағ албатта ҷудо шуд. имсол таъмири варзишгоҳи Паншер оғоз меомад, аммо мутаассифона он маблағе ки ҷудо шудааст нокифоя аст. умедвор ҳастем ки бале роҳбарияти вилоят, роҳбарияти ноҳия албатта ба ин масъала расидагӣ мекунанд. зиёда аз ин ки дар вохӯрии раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ масъулин ҳама вазифаҳои мушаххас гирифтанд, ба вижа масъулине ки бояд дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ варзишгоҳҳоро ба тартиб биёранд ва албатта як академияи дигар ҳам дар он ҷо фаъол мешавад. бале барои ҳамчун тасдиқи ин суханҳои шумо, аввалин ҷаласае ки дар ҳукумати ноҳия шуда гузашт таҳти сарварии раиси ноҳия Холиқзода Рустам, қариб 70% масъала оиди футбол буд. қариб 70% масъала ва бисёр ҳам пешниҳодое ки мо ба раис расондем, албатта дастгирии худро ёфтанд. баъдан ҳатто гуфтанд ки ҳамин роҳбарии ҳамин сохтмону назорати ҳамро ба дӯши мо гузоштанд ки ҳамчун мутахассис албатта инро назорат кунед. чунки дар ҳамон маҷлис қайд карда шуд ки бисёр варзишҳое ки сохта мешаванд мутаассифона аз мутахассисони футбол дур мемонад. албатта қайд шуд ки албатта мутахассиси соҳаи футбол дар он ҷо бояд ширкат дар ин раванд. маслиҳати ӯ ин сохтмон бояд шавад. бале бисёр хуб аст. умедвор ҳастем албатта дар он ҷо дастаи Паншер аст, яке аз дастаҳои кӯҳантарини футболи Тоҷикистон. фикр мекунам ки дар он ҷо заминаи хубе барои эҳё кардан ва бузургтар кардани футбол мавҷуд аст. хуб, дастаи Паншер дар ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон чандон бад бозӣ надорад. мусовӣ ҳам кардед бо дастаи клуби марказии варзиши Артиш, яке аз дастаҳои пурқудрати лигаи мо. бале дар миниҳоя албатта мо ғолиб омадем, ҳарчанде ки ҳарифҳо қадар пурқувват ҳам набуданд, аммо дар футбол ҳеҷ вақт инқадр гуфта намумкин нест ки вай ҳариф пурқувват набуд. чунки шумо худ медонед ки буданд аммо натиҷаҳое ки соли гузашта буданд, он дастаҳое ки моро ба эътибор намегирифтанд, аммо аз мо хол гирифтем ва ба ҳар ҳол дар қисми финалӣ бозии аввал мо бо дастаи клуби марказӣ мусовӣ кардем. ин мумкин сафед кардани худ набошад, аммо аз дақиқаи 13 мо 10 нафара бозӣ кардем. ба ҳамин нигоҳ накарда бозии хуб нишон додем бо будани имкониятҳое ки ҳарчанд мо бурд ҳам метавонистем, ҳарчанд ки дастаи клуби марказӣ бисёр дастаи таҷрибанок қувват аст. умед аст ки аз гурӯҳ мебароед? акун принсипи кори ман ҳамин аст ки ҳамон аскаре ки нияти генерал шуда надорад вай аскари ҳақиқӣ нест. барои мо ҳар сол вақте ба мо ин саволам медиҳанд ки чӣ ният доред, нияти мо бозии хуб кардан, натиҷаи хуб нишон додан аст. имсол чӣ вазифаҳо гузошта шудааст дар назди Паншер? ин вазифаро барои шумо роҳбарияти ноҳия мегузорад ё ин ки шумо ба назди ситоди мураббиён мегузоред? албатта чӣ вазифаҳо аст? чунки соли пор бо назардошти он ки шумо мавқеи 11-ро касб кардед, албатта ҳадафҳотон пиёда нашуданд, ба орзуҳотон нарасидед. албатта бале имсол чӣ? имсолам албатта чӣ аз тарафи ҳукумати ноҳия ва пеш аз худи талаботе ки мо назди бозигарон мемонем, ин нишон додани бозии хуб пеш аст ҳама. чунки ҳастанд бозиҳое ки албатта бурд мекунӣ, аммо аз бозӣ кайфият нест, розӣ нестӣ. ва пеш аз он ман фикр мекунам ки бояд бозии хуб нишон диҳем, баъдан албатта натиҷаи хуб. агар ҳамун он ваъдаҳое ки нисбати дастгирии даста баён шуданд, агар онҳо шаванд, ман боварӣ комил дорам ки албатта ба натиҷаи хуб ноил мешавем.
خب امسال در قیاس با سال قبلی با نظر داشته آنه که منتخب ملی ما در مرحله بازی های جام آسیا برآمد میکند، چمپیونات یک ماه قبل شروع می شود. 7 مارس علاقه بازی ها شروع می شوند. خب به اندیشه شما نفری که همه وقت با فوتبال سر کار دارید، خب چی است این به نفع کار است یا اینکه برعکس؟ اگر صرف برای دسته شما این چگونه است؟ اگر فکری ما رو پرسیدن باشید، من فکر میکنم که همین اولای ماه مارت این سبزه نه افزایش میاد. این برای بدمیدن شروع میکنه. این بسیار چون که اون قامت افروختن است بسیار نازک است. این با میدان ضرر کلان دارد. چون که میدان بعد مثلا بارونگری شدنش ممکن، با میدان ضرر رسوندنش ممکنه. یکی وقتی که ما با کارمندان فدراسیون صحبت کردیم، این امسال این آزمایشی است. این بر وقت سر شدن چمپیونات این آزمایشی است. اگر پرابلمایی که ما در کردیم دیگر راهبرا همین قید کردن در واخوری ها، اگر ضرر کلان باشد البته سال دیگه تاخیر میاد. با مخلصان چی گفتنی است؟ دستگیری های مخلصان برای دسته پنجشیر خیلی لازم است، با ویژه در همین زمانی که خیلی دسته با دستگیری های همه جانبه نیاز دارد. چه در اوفیل میگن شنیدن کی باید مانند دیدن. شما خود شاهد حال بودید که در بازی های وقتی دسته پنجشیر در میدان خود بازی میکرد از 5 تا 7 هزار مخلص جمع میشد. مخلصان بهترین بودن. اما متاسفانه است چون شما قید کردید از سبب نبودن میدان ما از اونها بی‌نصیب موندیم. اما نو واسطه از اینه که از جهت میدان دستک تنقیسی میکشد و اونها دعوت میکنم و خود حوز در رسانه‌های اینترنتی مخلصان ما بسیار فعال هستند، دسته رو دستگیری میکنند و دعای نیک میکنند و باوری دارند که امسال دسته برآمد خوب میکند. ما هم باوری داریم که با دستگیری اونها تکرار نشد نو واسطه در کدام میدان بازی کردنمون البته اشتراک اون رو منتظریم. بسیار خوب، ما هم باوری داریم و امید داریم که البته دسته پنجشیر در قیاس با موسم گذشته خوب برآمد میکند و بازی مجلای نشان میدهد و البته مخلصانی خود را شاد میکند. دوستان عزیز ارجمند، یک صحبت داشتیم با سردار دسته پنجشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی حسین زاده فروخی. روی صحبتتان به شما اظهار سپاس و به شما و به پنجشیر البته قرار کامیابی میخواهیم. شما دید یک بار دیگه. سلامت باشید. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.